nä kagä ga kå rongaria ndukä na gå cokia rå cie mwä karo na kå reta mä tugo mä ega nä rå thanju rwa Frank Kabete thanjä re njarå kä rä na ndakinga 15 ntå ya Jumatatu mwanka ntå ya Njuma rå thanju rwa gå cenjia tabia cenjia tabia kona nuki ruthanju rwa gucenjia tabia ntugo ya munthi ruyirite antu bara bamenyeretie kunyerwe na gikombe bagacokia batathambitie ugagitie na ruko muntu akaje kanyorwe gikombe ukanyera kirwe mpa nuyara thambagia gikombe ukaiga ugacoka wanyu katiga cokia ukairi ndori nyanya kathokia kanyona gikombe kira kabete kanyona gikombe kira ino utukundia ruko nontu gikombe kibatiri wari kina kunywa ruyi thambia utucokeria rakairi na anto kuthio oteri wana otio kundwa roya raka ndati kundia roya otio kundwa ukithukia gikombe kio gikira rwebo kinyo warekia na gucokia ara bia bingi bithambitio bire kina ruko tio kuthukia uturetera umashinani kana utene bora wa etene kitambo ete gikombe gitina ruko no ntiro ekenyete nakio gitoshuru nyochuru ye kuthambia lakini gikombe wa kuna kwanyina kio churu roje waticokeria raka gikeno tunyo nakio cenjia tabia wanya no na gikombe thambia ochokiara ugoti kuthambia chokia kirinto bia bienambi biena ruko cenjia tabia na bone bo na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukaronga njera nawe.